Ongi etorriak Gabonetako jaialdirak. 5 urteko umeek antzerki arraro bat egingo dugu. Espero du gustatzea eta eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos a este nuestro festival de Navidad. Los niños de 5 años haremos un teatro un poco raro. Gracias por venir. Esperamos que os guste mucho, pero mucho, mucho. Bueno, vale, Emanumea, jende guztientzat ejemploa izan behar dugu. Hori, hori, Jesus jaio da. Elena jaio da. Azkate batean. Bere Josetxo eta bere ama da Maria. Hori, hori, Jesus jaio da. Guazen, guazen. Jende guztiari esango diegu. Eta mezua elegatu zen guztietatik. Eta jende etorri zen Jesus ikusten eta opariak ekartzen. Y el mensaje se extendió y vino gente de todos los lugares a ver al niño Jesús y entregarle sus regalos. Viva
boy is very beautiful. It's destiny for you, okay? Sorry, but this moment is wonderful. Gustatu zaizue, ba amaitu da. ¿Os ha gustado? Pues